Pentecost program clear tu te chibai vek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol chanchin thar clear ni lo ngai thlang u hruai tu te program lo ngai thama saila General Superintendent Reverend Thanglin sang chu November ni sombakwa pathian ni mang hian tlang pui ko hran tlo dona tlang pui biak in thar pathian nen hlan na le hon na hun aneyang General Secretary Reverend Sa Enga Sailo chu West Phai Leng BLPYD Revival zo pui ko hran na tur man pui turin November ni som pasari zir top ni khan jin chuaka West Phai Leng BLPYD Revival in khom puya hian speaker aniyang General Treasurer Reverend Zoram Thara chu November ni som pakwa pathian ni mang hian Mizoram pon ko hran te toina jin chuaka November ni som ni pakhat thole ni a aizol alo let leang Reverend HT Vanlalhmachhuana Secretary General Senate School Department chu November ni som basar izir tom ni khan Siha District Children's Meet man pui turin jin chuak bok Reverend Tilalding Liana Secretary General Missions Department chu na bial muilai chol mun ko hana November ni som pariat in rin ni hian pathian choi moina han man pui dona pathian biak in khoma kai hruayang Mizoram UPC Hnuai Office Assistant Grade 1 nalang na chu November ni som pali thole ni khan nei ania written exam ma chantu mi som ni pakuan anjing atang hian ati thazuan mi pangaten November ni som ni pani ni lai ni hian personal interview an ma chon leang Apostolic Theological Institute Durtlang chuan kumsang ni som ni pali se sonatan admission hongmeka office un chungin admission form hi ATI Durtlang a lak chu thei rang ani January kumsang ni som ni pali thachungin dil na hi thelu turania February ni khat kumsang ni som ni pali a interview le February ni sani som ni pali a registration day man tur ani ATI lu deal tu chu thiam na lama HSSLC class 12 pass chin ani turania kumsom pariat chin chunglam zugle muam tilo ani turani deal na ma ni loina tual chung recommend na le BL recommend na ba ka educational certificate HSSLC chin chunglam thiltel turani Mizoram APC member ni lo ko shandang atanga deal du anom chuan mani omna veng mai bera Mizoram APC BL to pastorship puina la in dina forma thiltel turani mei chetan po deal thei ania ATI a hian kumsang ni som ni pathuma tanga Hebrew zirtan ani boka kumsang ni som ni pali se son hi February a tran tur ani Planning and Financial Board chu November ni som panga ni lai ni khan committee room General Headquarters Office an chukhoma meeting a hian kumsang ni som ni pali ata na main Department le board sang budget en hovin siam ram ngai ten siam tha heng baga hian kumsang ni som ni pali atanga assembly hall saktan rel bok Planning and Financial Board should call him board chairman upasoi dira na kai hruai Tuicharal District Revival Board malak na in November ni som pathum thotran ni khan district chung champhai bial new champhai preaching point ale ruantlang bial zo khathar hmuna revival team tir chu an nia new champhai hmuna efatha revival team tarong bol turin an luta team speaker tirgo Vanlal dil tluanga ruantlang khuale member pathum te chuan rong bol an nei don ani zo khothara hian adulam revival team tualupa Vanlal din mo etelutin team speaker le member pakhat rong bol turin an lut bok kumsang ni som ni pathum Tuicharal district in khom pui chuan district chunga na sa zo karam lak be pui thak an rela hemi atan hian district revival board din ni in an ni hian revival team pani an ruat le ani Khotlang district in khom pui voi som ni parukna kortha tlung taka man zo ani in khom pui November ni som atang ani som pani pathian ni mang khan kortha ko ran biak in an nei ania Mizoram APC executive chairman upalal zirlian an hman pui he in khom pui a hian ruat bik thuril tu ten rong bol na neya in khom apiang in district chunga tirko roi mek te hne na tangin rong bol na report ngai thak thin ani in rin ni lengin ngur lian thanga hall bazar veng kortha palai ten rawan rela agenda som panga chop chu ani in kumsang ni som ni paruk in khom pui chol mun biala nga ani district minga tirko pathum dam diai dam pareng pui le si thianga kumsang ni som ni pali chunga ta na roite le pui bial di zo le zamuang hmuna rongbol tur general lama deal na thlente chunglama kal chho turin rampum huapa thuthunga har tharna a thlen thei na na chhoi tong trai rampum huapa nei te an rel bok executive committee a thlen turin general hruai tu te inform that kuma general department le board sang te account hruai tu hlui le thar charge in hlan ma ngeya audit rat na chu Khotlang district in khom pui chu na poma pastor bill fund report book ulukzo ka kalpui ani thaina na rot na tual chunga tanga bial secretary kaltanga sub pastoral board thelu thin ni se ti chu general assembly a thlen chho an rela pastor transfer and posting school academic session subuai lo zonga kalpui thin rotna general assembly a then an rel bok
heng ba ga hian thakata voi khat kau hran in khoma zir tur thuthung zir bu buat sai tha an tia pastor lak tharte induction service general huapa mumal zoka buat sai tele kumsani somni pali budget te chu khotlang district in khom pui ro re langsar zual te an ni khotlang district in khom pui a hian pathiani chama member boral suna hun pastor rual than moya lengpui bial tuina naya ramthim pual bethany children's home pual le foreign missions pual tholom la khom ani bok district chunga za thiam ruat big ten zairong bonan nei baka tharau lam zaipu ten zairong bonan nei thin boka khotlang district in khom pui chu pathian tharau thiang lim ompuina hnuaya november ni som pahni pathiani zan khan a chiak ani kumsang ni somni pali khotlang district in khom pui hi sarang bialin a thleng don ani marchak district in khom pui november ni som atang ani som pahni pathiani manga lailak darlon biala nei chu tluang taka man zo ania reverend sa inga sailo general secretary chuan man puin riak lu takal palai mi zali an chuang marchak district in khom pui a hian in rinni a ro rel ania agenda somni pathum chhopchu zinga som pakhat chu ro rena sang zo kal zel dura pass ani marchak district in khom pui ro rena chuan kumsani somni pali district in khom pui chu chal tlang biala angata dan pui khoi agenda pahni tual chung PYD advisor ta hi BL PYD in khom pui ro rel palai ni vero se ti le dan pui bung sari part 2 section 3 na in BL Sunday School huai tu ni theina asoya hian BL Sunday School chairman atan chuan upa emo ministerial license nei ani turani ti belron na te an passbook heng baka hian general headquarters office zonuama line bus service nei te full time tirkaute an omna biale pastor te ne na tho ho na thazok an nei theina na inkai hruina siam ni ro se ti te an pasa ATI library building changtung zok ruam man tele general malak na arui hlongai te pual camping nei te chu marchak district in khom pui ro re langsar zual te an nia kumsani somni pali chunga tan marchak district minga tirkau pakhat roi an rail bok ani longtai district in khom pui voi somni pasari na mongbu muna nei chu november ne somatang ni sopani pathiani mang khan tluang takanei ania area secretary reverend PC Parlian an man puya palai za somret pali riak lut an om district in khom pui report atang alan danin kumsani somni pali le sani somni pathum district in khom pui in kara mithar zathum somsari district chunga tangin Mizoram PC a senglu ani longtlai district in khom pui ro rel chuan kumsani somni pali atanga in khom pui nga na rotation a kalpui a rela longtlai biala kumsani somni pali district in khom pui hi nei aniang heng baka hian kumsani somni pali atanga in khom pui thleng tu pui na ti sante district rambei committee support na budget siamte longtlai district chunga tirkau tele thoktu zongjong puala retreat nei te chu longtai district in khom pui ro re langsar zual te an nia ro re la sang zo ka thlen tur agenda engamozat an passbook ani bial chung rong bon chanchin thar longai thak chun zomila aibok bial chamring kau hran hne na unapa KH larin kima chinga veng aizol chu november ni kuwa zirtom ni khan khuang nu pa thatak ngai apea achunga chamring kau hran te an lom hle ani november ni som pakhat inrin ni khan chamring kau hran hian upa lal lian moi ate chung ko chuan ran talin pathian choi moina an neya pathian biak in khom upa lal par liana aibok BL chairman chuna kai hruaya november ni som pahni pathian ni zan thleng khan choi moina pual hian kau hran hoten pathian biak na hun an neya BL to pastor silaram nga ka hne na tangin pathian thu cha ngai thak thin ni in unaw nu lal fok ami keifang chuan zairong bol na anei thin bok pathian choi moina program hi aibok BL chung ba ka BL po na tangin chim tu an thahnem thin le a pathian tharau thiang lim ompuina hnuaya hlim takin he hun hi kau hran hoten an mangani champai BL zote kau hran november ni som pani pathian ni zan khan mi thar pakhat chu kau hran danga train BL tu reverend kelal ompuyan lalpa I suamin baptisma chantira kau hran senglu ani keifang BL troi zo kau hran po november ni som pakhat inrini zan in khoma BL tu pastor J zo thansangan mi thar pali chu ko khatami te chu kau hran danga train Mizoram PC a senglut bok troi zo kau hran hian tualupa vilal choi moi te chung ko chuan november ni som pakhat inrini khan pathian hena lom thu soinan ranan lana pathian biak in khoma tirkau lal biak nian thu hril rong bona anei thina pathian hena lom thu soina in khom hi pathian ni zan khan a triak ani speaker hi tirkau lal nun zira le tirkau lal rong bola thingsul thia ten an troi oma unaw nu rebecca lal muan pui saitual chuan pathian biak in khoma zai rong bona anei thin boka keifang BL ba ka BL pona train lom thu soina in khom hi chim tu an thanem hle ani
thing su thlia kaushana November ni som pahnih pathiani khan mithar pakhat chu kaushan dang atangin upa silal ni thanga kaushan chairman chuan Mizoram UPC a asenga chunhuing khom bana senior pastor Arlian Zaman lalpa isu mingin baptisma chantirani ruantlang bial zo khotar kaushana November ninga pathiani khan mithar bathum chung ko khatami te chu kaushan dang atangin tirkau ke roding lianan Mizoram UPC a aseng ruantlang bial khomoi preaching point a November ni som pahnih pathiani khan mithar chung ko ni member pali te chu tirkau lalding puyan Mizoram UPC a asenga hemini vek hian mailbook kaushana mithar chung ko pathum mi som pathum te chu kaushan chairman upa khotin thangan Mizoram UPC a aseng bok khozol veng thar bial nei don kaushana November ni som pakhat indin ni khan senior upa van hnuai ngina te chung ko chuan pathian hena lom thu soina an neya bial tu pastor Zion ram ngai chu speaker ni in lom thu soina in khom hi bial sang sang atangin mi engama zatin an troi oma he huna hian revival na satak thengin kal khom ten hlim takin an hmang ani lunglei south bial PYD te chuan liandala mini sport complex farm venga November ni som pakhat inrin ni khan one day meet an hmanga Reverend Vanlalhmachhuana bial tu pastor chuan man puin meet hlan na le hon na hun anei ani he meet a hian tual chung sang sang atanga thalai kal khom te chu group lia then an nia in fiam na chi sang sang mangin in ti hlim na an nei ani he meet mang tur hian lunglei south bial chung atangin thalai an kal khom thalea upa en lal fak zuala lunglei south bial secretary na telpui bok ani November ni sompali thole ni zan khan lunglei south bial Sunday school board chu unanu f lal nei thangete in chan maria an thu khoma Reverend Vanlalhmachhuana bial tu pastor upa en lal fak zuala bial secretary le upa PL biak moya bial treasurer tenan ho board meeting hi tual upa PC la rin chana bial Sunday school vice chairman chuna kai hruaya kumtop Sunday school exam nei dan turte answer paper and dik dan tur chungchang te relin kumsani somni pali general Sunday school target an nei te an en ho boka tual chung sang sanga sem ngal ani rabung bial Sunday school department PYD le LED hruai tu te chuan November ni som pahnih pathiani mang khan arualin pamchung kaushan an tloa bial tu pastor ke lalming sang zualan hovin mi som pakhat an fe chuak pamchung kaushan te chuan rabung bial hruai tu te hi pathian biak haun an nei puya November ni som pakhat inrin ni zana tang khan revival program mangin rabung bial hruai tu fe chuak te hian thuril rong bol na an neya inrin ni zan hian inkhom bana bial LED president unanu lal chandami kai hruaina in seminar paper in China le chung ko mai chamti thu puyan zir ho bok ani rabung bial department sang sang hruai tu te fe chu rong bon hi pathiani zan theng khan revival den hlim takin an manga November ni som panhi pathiani hian pamchung kaushana rabung bial tu pastor chuan mithar pakhat Mizoram UPC a seng lut ani vairang te bial PYD revival in khom pui tluang takaman zo ani November ni som pakhat le ni som panhi pathiani mang khan vairang te headquarters kaushan biak ina revival in khom pui hi nei ani a pastor Andrew lar hruai zela bial tu pastor tu speaker ni in thuthung le baptisma thulam hoi sermon ngai thak thin ani a bial chung atangin thalai kal khom an thahnem le a thuwa le tharawa hlok takin hunan manga vairang te bial PYD revival in khom puya hian unau nu lar hruai zelin fakla sa in zairong bon anei thin bok ani Home Missionsfield rong bona lo ngai thak chun zomila Home Missionsfield ta kaushan tharapiang November ni som pakhat inrin ni khan lawar Assam field pastor quarters omna Gosai Gaon town Habrubila kaushan dang atangin mithar som pasari chung khoruk te chu area supervisor pastor Andrew Elsingson chuan Mizoram UPC asengluta anjinga mi panga te chu field pastor Robert K Singson chuan lalpa I somhim baptisma achantira Habrubil kaushan apiang ta ani Gosai Gaon town na hian Mizoram UPC chuan pastor quarters changtlung tak kumsani som pasari khan alo nei to a kaushan ero hun rei tak chung din tura be ni in kumin hian missionary ten theitop an chuan azara pastor quarters kan nei na khuwa hian kaushan din ani veta ani kaushan thar form na hun le mi thar senglu in khom hi lawara samfield chung atangin native worker tele kaushan member mi za chuangin an chima pathian tharau ompuina hnuaya revival program hlim takin an hmanga kalkhom ten ruayang kil ho bok ani Karbi Anglong field gangjang khuwa November ni som panhi pathiani khan kaushan dang atangin mi thar chung ko thum mi som ni panga te chu field pastor lal muan puya vai phei chuan Mizoram UPC aseng bok gangjang hi thingtlang kholian vak lo ania kaushan panhi chi omin kumin mei tha atang khan pastor le upaten ramlak be puyan thaka
tun tin hmuna ko shandang missionary in lua om ti lo chu gangjang munak chung ko om zong zong te chu Mizoram PCA senglu vek an ni Karbi Anglong Field niala lung khua November ni som pani pathiani khan crusade nei ania Gauhatian native worker Chamberstone chuan rong bon a nei ani November ni som pani pathiani vek khan Sikkim Field chuan area supervisor Pastor LK Dong Lian Hovin ko shan kal phung ti thu pui zir hona seminar gangtok ko shan biak ina an neya seminar hi field workers le ko shan mi pui te ba ka Trinity ring tu te atangin mi engama zatin an chima kalkom ten lok thak an ti in ni chung seminar hi field ruai tu te chuan nei le turin ruam man an siam ani he seminar atang hian Hindu sakhua zui tu mi pakhat chuan lalpa Isu min baptisma achanga ko shana senglu ani November ni som pathum thothan ni khan Gauhati Field Beltola ko shana Hindu atangin nula pakhat chu field pastor lalmanga izualan lalpa Isu min baptisma chantira ko shana seng ani het hian kumin chunga home missions field ta mithar Mizoram PCA senglu to zan mi zali somni pasari antling to ani Kolkata Field Winter Crusade hlotling takahman ania mithar pahnin lalpa Isu min baptisma an chang November ni som pani pathiani khan Kolkata Field Winter Revival Crusade thokhatna damdam ko shana nei ania Reverend Ngur Thanpar Sailo ju speaker ani anne na tang hian pathian thu cha ro pui tak tak ngai thak thin ania ko shan hoten lok thak an ti hle ani he Winter Revival Crusade tho ni na hi November ni som pali tho le ni khan Kolkata Field kakduip muna nei chun zom ania Reverend Ngur Thanpar Sailo chon rong bon na nei le in he huna hian ko shan dang atangin mi pani te chul Reverend Ngur Thanpar Sailo chuan lalpa Isu min baptisma chantira ko shana senglu anni Crusade thon ni na hi kakduip community hall an nei ania revival na satak thengin ko shan hoten tharau lam hlapui te sa in hlim takin he huni an manga rongbol tu ten chanchin tha war takin an au chu pui thin boka he crusade kaltlang hian mi engam zatin tharau thianglim baptisma an chang ani Kolkata Field Winter Crusade board sainan hian General Missions Department chuan cheng sing khat ape a Kolkata Field te an chunga an lom hle ani November ni som pariat le ni som pakua pathiani mang hian Delhi Field chuan Joint Revival Come Crusade Janakpuri ko shana an nei dona speaker le resource person atan field pastor Ramhing Thanga le revival pastor Jonathan Lal Romo te an ni don ani ole khatizong kha ko shan rong bon na chanchin thar kan thlir le ngai thla khau thei te chu ani e